Silav êvar baş hevanno temaşevanên hêja rojên pir dijwar li pêşiya me ne. Heta ku mîvanê me Remezan Kerîm were ez dixwazim çend nûçe ji were pêşkeş bikim. Nûçeyên deqeyên dawî ne di derbarê şerda ne, hevdîtinên li Hewlêrê ne. Ez hema wisa li ser hev çend nûçe pêşkeş bikim zû bi zû heta ku mîvanê min Remezan Kerîm were di derbarê encamên civînê li Hewlêrê de agahiyê wî hene bi me re parve bike ka çi derketiye ji wan civînan. Em hema dest pê bikin ev nexşeya ku hûn dibînin li ser ekranê nexşeya herî dawî ye. Eger hûn bixwazin ez hinek bînim nêz û van meqsed hûn se bibînin. Ev Mansûra anha hêzên Şamê îdia dikin ku wan ev der kontrol kiriye. Hêzên Qesedê anha daxuyanî dane dibêje na Mansûra anha di kontrola me de ye. Ev jî tebqa ye. Anha hûn wisa bibînin ez vîya rakim hûnê baştir bibînin. Ev hemî herema şer e anha hevan ez nûçe ji were pêşkeş bikim bila ev li ser ekranê bimîne ev guherînên hema her deqe diguhere. Em binêrin ka çil pêşiya me ye rojên pir dijwarin rojên heqeten zehmetin. Zor e. Qedera Rojava heye bi rojavara girêdayî qedera Kurdan heye. Quwetên Sûriya Demokratîk Qesedê dibêje li Dibsî, Afnan û El Resafê pevçûnên pir dijwar hene. Navenda ragihandinê ya Qesedê ragihand ku hêzê wan şerekî qehremanî li dijî çeteyên hikûmeta demkî ya Sûriyê dikin. Da zanîn ku çeteyan li hevhatina dawî bin pê kiriye di dema vekişînê de li deverên wekî Dibsî, Afnan derdora bajar El Resafê ketine pêşiya hêzên wan. Yani bêbextî kirine Qesedê ragihand ku çeteyên hikûmetê bi çekên giran gundewarê Rojavaya Reqayê topbaran dikin. Hêzê wan jî bersiva êrîşan dane çeperên xwe yên parastinê asê dikin. Qesedê diyar kir ku pevçûnê nihat qewûmin bersiva hêzê wan di çarçoveya mafê xwe parastinê de ye. Hêzê wan wê çeperên xwe biparêzin bersiva hemû binpêkirinên ku li ser li hev hatine kirin dibe em ê bersiva wan bidin. Wekî din hêzên ewlehiya hundirên asayîş ya rêveberiya Xweser jî di derbarê rewşa bajarokê Mensûra û tebqayê de jî daxuyaniyekê daye. Asayîşya red kir ku Mansûra hatiye girtin. Artêşa Erebaniya Sûriyê birêya eşîran niha hewl dide aloziyan derbixe. Asayîşê piştrast kir ku bajarokê Mensûra aniha di kontrola wan de ye neketiye destê hêzên Şamê dibin kontrola hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de ye. Li gorî agahiyên asayîşê Artêşa Erebaniya Sûriyê ew çeteyên girêdayî dewleta Tirkiye birêya sê eşîrên Erebiyên li herêmê anha alozî derdikin. Hêzên asayîşê müdaxele kiriye ew belav kirine li bajarokê Mensûrê qedexeya derketina derve hatiye ragihandin. Asayîşê da zanîn ku Artêşa Sûriyê bi hewanan navenda asayîşî ya li tebqeyê niha topbaran kirin. Di encamê de tenê ziyanên maddî çêbûne tebqa hûn dibînin anha li ser ekranê ye. Ez ê bînim nêz jî di topbarana li ser navendekê Qesedê ya li nizîkê Mensûrê de du şervan şehîd bûne hejmarekî şervan jî birîndar bûne. Di derbarê rewşa balafirgehên leşkerî de jî asayîş ya ragihand ku balafirgeha eskerî ya tebqa nehatiye girtin hê jî di kontrola wan de ye. Lê balafirgeha eskerî ya Ceddê hatiye girtin. Di vê naberê de hevanno ez vîya bînim nêz ji bo hûn bibînin ew herema ku em behs dikin ev dere ev tebqa ye ev jî Mansûra ye. Aliyê viyalê Efratê ye anha şer û pevçûn bi dijwarî li van her du hereman diqewîmin. Em binêrin di saetên pêşme de wê çawa bibe. Niha îro ev herem Dêrhefir ev Dêrhefirê hevanno. Di ji Dêrhefirê heta vê derê anha hêzên Qesedê xwe vekişandine. Ji vê derê ev herema ku anha hûn dibînin ser ekranê ji vê derê vekişiyan ji xwe aliyê girî jî hûn dibînin. Ewsa ev herem aniha hatiye dagirkirin ji aliyê hêzên çeteyan ve. Em bidomînin hevanno bi nûçeyên di dorê de bila ev li ser ekranê be heta ku mîvanê min hat Remezan Kerîm niha Sendkomê bangê Şamê kiriye divê hêzên Sûriyê êrişê xwe rawestînin. Fermandariya navendî ya hêzên Amerîkayê Sendkomê daxuyaniyekê dawî parve kiriye û dibêje
ki dibêje Brad Koper. Piştgirî da hewlên kêmkirina rageşiyê û piştgirî da diyalogê, Brad Koper di daxuyaniya xwe de dibêje em pêşwaziyê li hewlên berdewam ya hemû aliyên li Sûriyê dikin ku ji bo rê li bergirtina aloziyan, ji bo lêgerîna çareseriyê bi rêya diyalogê, em her wiha bangê hêzên hikûmeta Sûriyê dikin her cure çalakiyên êrişkariyên herêmê di navbera Heleb tebqayê de êrişê xwe anha rawestînin acîlen, pêdivî bi xebata tîmê heye, fermandarê Sendkomê balkişan ser xeterî metirsiya Daişê jî giringiya hevahengiyê. Merû şok dibe hevanno. Ev insanên êriş dikin Daişî ne, lê Sendkom rabiye dibêje metirsî heye ku Daîş ji nû ve geş bibe û mezin bibe. Divê şopandina bi dijwarî ya Daişê, sepandina zexta eskerî ya bê rawestan, pêdivî bi xebata tîmê ya di navbera hevparên Sûriyê de bi hevahengiya li gel hêzên Amerîka û koalîsyonê heye, Sûriyeyeke ku bi xwe û cîranê xwe re di nava aştiyê de be ji bo aştî û aramiya li seranserê herêmê dibe bingehîne. Nêçîrvan Barzanî bi fermandarê Qesedê Mazlûm Abdî û bi serokê Enekesê re civiya. Ez vê daxuyanî jî bidim. Heta ku mîvanê min Remezan Kerîm hat. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî vê êvarê pêşwaziya fermandarê Giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî û serokê Encûmena Niştimanî ya Kurd Enekesê Muhammed İsmaîl û şandeya pêra kir. Di civînê de pêşketinê dawî yên rewşa Sûriyê pevçûnên di navbera hêzên artêşa Erebaniya Sûrî û Qesedê de hatin guftûgû kirin. Di vê çarçovê de teqezî li ser pêwîstiya misogerkirina aştiyê û bi dawîkirina aloziyên eskerî û tundiyê di rewşa niha ya Sûriyê de hate kirin. Mesele henekî ev e. Ez bidomînim. Her wiha her du alî li ser giringiya diyalogî wekî yekane rêya çareserkirina aştiyanê ya pirsgirêkan, pêkanîna pêkvejiyana aştiyanê ya di navbera pêkhatiyên Sûriyê de ji nû ve li ser wî hemfikir bûn. De were bi wan re bijî. De hadê pêkvejiyanê li ser hemfikir bin. Ka çawa mümkün e? Guftûgûkirina gavên pratîkî yên ji bo vegerandina aramiyê li wan herêmên ku ji ber şer û pevçûnan ziyan dîtine, danûstandina bîr û ramanan li ser rewşa giştî ya Sûriyê mijarên din ên civînê bûn. Ji aliyê xwe ve şandeya erê mîvan spasiya xwe ji bo rol û hewldana Nêçîrvan Barzanî kirine. Di vê naberê de civîna dîrokî pêkhat, civînekî gelekî girîn bû, Mesûd Barzanî, Tom Barak, Mazlûm Abdî, İlham Ahmed, Enekese, şandeyên li wê derê hatin cemhev civînekî pir berfreh li darxistin. Di wê civînê de çi hate axaftin? Ez hema wî jî bînim ser ekranê. Bi vî şeklî yani fotoğrafê wan hene îcab nake ez nîşan bidim. Hûn bixwazin ez dikarim wisa jî bikim. Ev civîna ku îro pêkhat civîna dîrokî ev e. Mesûd Barzanî îro li Pîrmamê mazûvaniya civînekê girîn kir ku tê de şandeya bilindiya Amerîkayê fermandarê Giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî û serokê Enekesê amade bûn. Civîn îro bi beşdariya nûnerê taybet yê serokê Amerîkayê yê ji bo karûbarên Sûriyê Thomas Barak, Konsula Giştî ya Amerîkayê ya li Hewlêrê Wendy Green, fermandarê hêzên Amerîkayê li Sûriyê General Kevin Lambert, Kolonel Zakaria Kork, fermandarê Giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî, İlham Ahmed, serokê Enekesê Muhammed İsmaîl hat li darxistin. Serok Barzanî di civînê de bi xêratina mîvanan kir, spasiya wan kir, di vê rewşa taybet ya ji bo aştî û lihevhatinê dibe herkes amade be. Yani Barzanî teqezî li ser giringiya diyalogê aramî pêkvejiyana li Sûriya nû kiriye. Wekî din Balyoz Thomas Barak li ser navê Amerîkayê spasiya Barzanî kir ji ber mazûvaniya wî, wana tiştên nezaketî ne, ji xwe re dibêjin, lê encama civînê anha nehatiye eşkere kirin. Bi zelalî yani ji bilî Rojavayê Kurdistanê ji xwe tiştekî din nehatiye axaftin, lê em zanin Tom Barak hem çû Enqerê hevdîtin pêkanî bi rayedarên cuda yên dewleta Tirkiye re û hem jî li Sûriyê rêzeke hevdîtin pêkanî li Omanê bi welatê Ereban re aniha jî hatiye li Kurdistanê Hewlêrê paytexta Kurdistanê bi rayedarên Kurdan re civîn pêkaniye. Niha civînên bi vî şeklî qedera Rojavayê Kurdistanê tayin dikin. Bi qedera Rojava jî êdî Kurdistan bi tevahî milletê Kurd. Qedera me ketiye destê wan. Çawa bi rêva çi nizanim. Lê tiştekî divê em bizanibin
ku anha bi temamî biryar di destê milletê me de ye. Milletê me eger îrada xwe nîşan bide, helwesta xwe nîşan bide, dikare vê qedera reş biguherîne, peyna xwe li qederê xwe dikare hemî peymanên wan jî ser û bin bike, ji ber ku bi vî şeklî ev peymanên ku anha xıyanet lê hatiye kirin ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye ve û yan jî ji aliyê dewleta Tirkiye em behsa çete mete jî nekin ya hemî fasafîs e. Anha muxatab Amerika dewleta Tirkiye, hêzên koalîsyonê ne. Fransa jî di nav da. Wekî din hevando piştî vê civîna berfire Mesûd Barzanî bawekî taybet bi Tom Barak ra rûnişt. Çi dibêje her duyan bi taybetî axaftinekî kirine. Ew jî di wê daxuyaniyê de hate Tom Barak silav û rêzên serokê Amerîkayê Donald Trump gihandiye Barzanî. Nûnerê Trump pesnê rola serok Barzanî daye di vê proseyê de filan bêvan ev jî daxuyaniyên nezaketê ne. Di hevdîtinê de rewşa Sûriyê guhernên meydanî yên dawî rewşa îro vekişîna Qesedê lê hêzên Şamê û dewleta Tirkiye xıyanet li vê peymana doh bi şev kirine û hê vekişîn tam çê nebû. Hêzên dewleta Tirkiye û Şamê pêşî li şervanên Qesedê girtin, rê li ber şerekî pir dijwar vêkirin. Ev xıyanet jî bila bikeve qeydan hevanda. Ji xwe bawerî ji xwe sûçek û merû bawerî bi wan sozan bîne, sozê wan bîne. Ez bawer dikim Mazlûm Abdî jî bawerî bi sozê Amerîkayê tîne ne êwan. Di beşekî dinya civînê de Mesûd Barzanî spasiya rola Amerîka jî kiriye, alîkariya aliyên Sûriyê kiriye, filan bêvan. Wekî din di vê paşeroja Sûriyê sibê du sibe li Sûriyê mafê Kurdan divê bibe garantî di destûra bingehîn ya Sûriyeye nû da. Yani Rêzdar Mesûd Barzanî ev şert daniye pêş. Mafê gelê Kurd bêne garantî kirin. Ka em binêrin Nêçîrvan Barzanî tevî Emmanuel Macron jî axivîne. Emmanuel Macron serokê serokê Fransayê ka em binêrin helwesta Fransayê çi ye? Ez vê jî hema bînim ser ekranê. Belê bi vî şeklî hevanno. Helwesta Fransayê jî giring e ji ber ku li Ewropayê hema welatê bi tenê ku piştgirî dide Kurdan edî Fransa tenê maye. Yani tu qîmeta Almanya nemaye berçavê Kurdan. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî Emmanuel Macron re bi telefonê axivî rewşa Sûriyê guftûgû kirin. Di tekîliya bi telefonê de Iraq jî Herêma Kurdistanê jî rojhata navîn bi giştî bi taybetî pêşketinên îro yên li Sûriyê hatin axaftin. Mesela Helebê jî. Her du aliyan xemgîniya xwe ya kûr ya li hemberî alozî û pêşveçûnê li Sûriyê nîşandan xwestin ku hemû alî rewşê êdî aram bikin. Piştgiriya xwe ya ji bo destpêkirina demil destiya danûstandinan ya ji bo bi cîhanîna peymana dehê adarê wî anîn ziman yani xwestin ku peymana dehê adarê acîlen were cih wekî din sivîl werin parastin di dema şerde yani sivîl jî Kurdin yani mesele tabii ki sivîl werin parastin. Di vê derê de mafê netîwê Kurda dibê li ber çavan were girtin. Li aliyê din Nêçîrvan Barzanî teqez kir ku divê mafên gelê Kurd di destûra pêşarojê ya Sûriyê de bêne garantî kirin. Yani xuya ye Mesûd Barzanî jî Nêçîrvan Barzanî jî di hevdîtinên xwe yên dixwadan nav netewî de mafê gelê Kurd ên netewî dixwazin were garantî kirin. Yani wekî din spasiya Macron kiriye, spasiya Fransa filan bêvan di rola wan a nehîştina mezinbûna aloziyan de. Nûçeyekî din jî heye balkêş e, ew jî dostê Kurdan e. Hûn zanin ez behsa Graham dikim, senatör Graham. Ev bû sê daxuyanî li ser hev dide di van du rojên dawiyê de. Senatörê dewletên Yekbûyîna Amerîkayê Lindsey Graham şiyariyeke din ya tund daye Şamê wê rojê ji dabû dewleta Tirkiye. Dibêje eger hikûmeta Sûriyê bikeve nava tevgera eskerî ji bo ku qanûna Sezar dîsa bikeve meriyetê ez ê her tiştê ku ji destê min tê ez ê bikim. Ambargoya ku danîbûn ser Sûriye ra kiribûn. Şertê wan çi bû? Eger sibê du sibê muameleya we ye li hember milletan eger xirab be em vî cezê cardin datîne ser we. Anha rabiye dibêje eger hûn tevgerê xwe eskerî bidomînin
ام قانون سزار یعنی امبارگوین لسروه جزاین لسروه سانکسیون جرا دبیجه ام دیسا فرض بکن ام بینن و بخم بنی زختین سیاسی و آبوریجی لیندسن گراهام لسر حساب خواه مدیا دیجیتال ایکسی داخوانیه که نو بلاف کریه گراهام بریان هاجی دو جران شام شیار کربو اف بیان دابو اگر حکمت نویا سوریه لهمبر کردان لهمبر قصده هزا عسکری بکاربینه اول سوریه پرسکریکه که مزن یا آرامی درخینه هوله اف جی و دربار رژیم نودا هر تشتکی نشانه من بده اگر حکمت سوریه اپراسیونه که عسکری بکه اگر دشاردا اصرار بکه جبوکو قانون سزار دیسا بکه و مریته از هر تشتی کجده سیمته از بکم دبیجه دوی نابری ده اری آنها میوان منته آماده هوانو آنها روشا الهرم به وی شکلی از ویاداینم سر اکرانه میوانه مجی وای هات آماده هوانو اگر هونجی آماده بنش کرم خوره هنه کی بالدار بن روژین امتدانه ام به هورانی قاش بکن گلکی مهمه از لبندا پیامه ومه از پیامه و آنها جی دزندی دا بخونیم چقاش دستی وقتی بنویسین فکری خواه بیان بکن تشتکی دلی خود نهیلن تشتی که مرو دلی خدا بهله حقیقتا دبن نخوشی مرو رزیل و رسوا دبه نخوشین درونی دمرو واندا پیدا دبن اوجی از آنها رمضان کریم بگم سر اکرانه رزدار رمضان کریم مرحبا بخیراتی ایوارا و باش گلک سپاس لسر خیره بن گلک سپاس ایویدارمون باش بن همو گلی من مالاتی آوا سپاس تکمش بوهاتناته آنها رمضان کریم لهولری جوینین گرینگ پیکاتن نه تنه جوینا مسعود بارزانی یا به مازلوم عبدی تون باراکرا پشتیوانجی جوینین جدا پیکاتن مسعود بارزانی مازلوم عبدی دید نشیوان بارزانی مازلوم عبدی دید تون باراک یعنی جوینین جدا جی چیبون آگاهی پیشی تو آگاهی بده بریا شیروی چل برده سیته هنه چنه امانها نوا کیجان پوزیسیونی دانه کرم که گوتن یاته گلک سپاس هم آگاهی هم جی شیروه همو به هف را از با آخوان به هوردی سلاو و رزی من بو همو گلی کرد نابه به هیوی به و به باور به که یک گرتو یک خستن یک هلویستیا کردا دما هبه همو دنیا ببه یک نکارنه روژا ایرو مدکارم مزگینیه که بدمه گلی کردستان گلی کرد یک ریزه یک هلویسته و یک دنگه جبوه پوزیسیونه که پرخورد ها وینه ایرو یه سروک بارزانی گوره مرجعیت کرد گوره مرجعیت کرد یعنی مزنه کردا لگل رزدار مظلوم کوبان ایلهام احمد سرکردین سروکین روژاوای کردستان و حوالین اینه کسی سروک بارزانی لگل نونر ترامپ تون بارک یه روژلات ناوراست پوزی اوا وکو اوا گلی کرد آتوم بومباسیا خواه به تروکی خونه F-16 F-35 یعنی اوا هیزه کی پر مزنه دو بشه کردستان که خدان قوارنه خدان حکمتن خدان خاک به هفرا لدیروکا گلی کردستان دا تشتیوا نبیم یعنی دو سروکیم بشه کردستان باشور و روژاوای کردستان به هفرا لهندر امریکا رونشتنه رزدار رمضان کریم نه تنه پارتین سیاسی جی لحه چار بشین کردستانه جی کازاکستان ناتم سروی ده ناتم سروی اوانا به هفرا راسته به هفرا از ای بحث جوینا ای رو دکم به هفرا لگل برس تون باراک هفدیتن دکن و دکسایتیا برز مسعود برزانی برز مظلوم کوبانه دا ده پشتوان دا 6 میلیون گلی کرده وکو واجی هانی زمان لحمو بشین کردستان به کردستان سور یک کافکاسیا کردن سوویت دیاسپورا کرد لهر وارکی دنیای اروپا امریکا استرالیا یابا بوی اوا دیرو که دا یکم جوره ده ساعت وقت که دا که ترکیه سعودی سوریا و گلک والات دخوازن روژاوای کردستان دلی مری شرم نکد به دیپلوماسی نیه وکو خوبیجی اوانا به دیپلوماسی گل من آخو به اشکره دویژن حمد شارا سر و کمار سوریا لگل
تلویزیون شمس کل هولیر بخشت که اشکره گوت نابه قیسه بمینه دولت ترجی اشکره اونا دبیجن او پیکاتا نابه بمینه یعنی روجاوی کردستان وکو نها ستاتو نمینه بوی مش تد زمانه که دیپلوماسی بکار ناینیم وکو خوب وکو که اوانا دبیجن هم دخوازن روجاوی کردستان نمینه ده ساعت وقت کی وادا لأو چرکی که شرحه ایرو لمنصوریا لطابقه لدرعافر لأو منطقانا سر رای رخ میکو هفدیتنا هزین هف پیمانان لگل قصه ده دونه لدرعافر ریکفتن کرن بلایان طرف سوریا جیگوتن که هزین کردا لطاخش اشرفیه شیخ مسعود کشاندن لوی زیده تر ناوه اون بینکش رخمی اوا که بریز مظلوم کوبانی گوی ما هزی خل روژاوای فرات دگجین روژلات فرات وانا ایرو شر دست بکرد و همه بر به دیرزور بچن رقا بچن بر به تبقا بچن و بنداو تشرین همو تشتین الکتریک و بنداو همو بکنه دست خدا اوا دروی رکفتن گل کرده دروی رکفتن گل هفت پیمانانه که ایرو برید کوپر فرماندار سنتکوم فرماندار ناوند اسکری یا آمریکا گو در حال دبی شر را گرن و نا به هز سوریا پیشراوی بکن آمریکا جات سردنگ ده ساعت وقت کی وادا جوینه کی وا گرینگه به فکر آمد ده جوینه دا اوای هاکر نقاش کرن وکو نرخاندن و هنک جی آگایی دستکفتی گل کرد لروجاوای کردستان ناوجناو بچ و توم بارک وکو نونر آمریکا لروجلات ناوین دوی رز لخون شهیدن کرد لدجی داعش رز لخون شهیدن اسکر آمریکا و پرینسیپین که آمریکا جورج واشنگتن لسر حاکه دامزراندن دوی رز لوی بگره توم بارک وکو بیزنسمنه کی یان وکو هفدنگه کی لگل ترکیه نا دوی نونرکی والات خوب بکش بو برجوانی والات خوب و دبی قربانی گل کرد هبونا گل کرد برچاو بک ایرو هفدیتنا کل گل توم بارک حاکی زمان بو او به حش خدا به و توم بارک به جدی نه وکو تجاره کی وکو سیاسیه کی وکو دیپلوماتکاره کی تر بگره اوی دویم گل کرد رازی نینه وکو پیکاته کی کمینه دناف سوریه دا بجی وکو نتوه کی رسن لگل نتوه عرب یکسان بشی اوی سیم کردا خل شیخ مسعود تاخ اشرفی کشاند و کشاندن اک لجیه کی دن لگور رکفتن سیقولی هبه به بیشر دوی به پلان و پروگرام اکی ببه اوی هری اساسی جلوه هوال بدران جی که هزی کردا خود دکشینن لوی قتلیان، رواندن، تجاویز، ظلم نابه بکرند. یادن که هزی کردا خود دکشینن به تمامی نا لوی اداره یک تشتک دمینه. همان دمه. مثلا وانا نا دخواست باجارو که منصوریا بگرن قیسه ده شر کی قهرمانه کر اونا شکاندن. ایرو ده باجار منصوریا ده قیسه ده اونا شکاندن. ایرو آمریکا هات پوزیشونا شر تاخ اشرفی شیخ مسعود هنه کی دمل سوریای دا بو لی کردا قهرمانی کر لی نها پوزیشونا شر هاتیا گوارتن هزا دیپلوماسی سیاسی اسکری سرکفتن به دست گل کرد. مدیا کردا سپاسی واجی دکم همو کانالین راگیاندن مدیا کردا وکو بالیوس وکو نونر دیپلوماسی سیاسی گل کرد بو کنگرسمنین آمریکا پارلامنترین اروپا بس برهت نکاربون لق اوده خود درکوین لپیش هر درگاه کی وان مدیا کار کی کرد و تلفن وان جی بدنگ ندبون رای کی گشتی جدی جهانی چه بیا و یک هلوستی کی کرد چه بیا بوه باش بوده بالکشان سرویه که جارا یکم ده دیروکا کردستانی ده مدیا چاپمنیا کردی بو یک راست هلوست عجایب شکل یعنی مدیا دیجیتال بگره حتی تلویزیون و روزنامه همی بون یک باید سوپر تشتیه از توجی شهید زندویه و مسئله نه دما معف کارا به هف را دست بکر اما روی رخنه توند بون رخنه گلکی توند لسر هلوستی خونه نتوی لیم بردوان بون سکویا بدران داره
صحنه آرینا میدان سور سیلا سور وقتی خود برنامه هبو یا نتویت کرد و نشتمان کردستان بو یه ما خراگر بون برخودر بون و یه وکو ما او روشنایی هاتا چه کرنده و یا هری اساسی حوال زیاد حالبی بون نمر دا بخون آخو و برخودانی آخو همو گلی کرد کرده یک و شهیدن ده تاخ اشرفی و شیخ مسعود دما من گوت سروک بارزانی مرجعیت باور بکه هیچ برجوانجی که من شخصی نبو برو واجی پیونجیم لگل پارتی دموکرات کردستان باشین و مال بارزانی یک کس به چاوجی من گل هدیتن نکریه در وای برجوانجی خون شخصی باور بکه حوال بدران رخنی گله کی گورت دهاتن حتی دو گوتن عجبا وی پره گرچه سر باور بکه اول روژا ایرو اثبات بو حوال بدران روژا ایرو اثبات بو روژا ایرو اثبات بو که سروک بارزانی مرجعیت کرد و جبو گل کرد خبات که ریسک کی مزنجی دگره سر ملخو دولت ترک پی نخوشه امرو شاندک زوزو شاند ایمرالی حوال بدران هر دمکی دولت ترک زو شاند ایمرالی بزن به تنگاویه ده دما حوال عمد ترک گو سنایا ملتا سنایا دونوک و امی پارلمنتو بجی بیلن دج پارلمنتو بردن بگرن ناوا ملت یکسر شاند ایمرالی دما اردوغان راپرسیک دکه کو ده هلبجارتنا دا دنگ ناینه شانده کو ایرو شاند ایمرالی چونکه گلی کرد سرکفتویه ده دما تاخا شیخ مسعود و اشرفیه دا نند شانده و یادن دولت ترک شانده که دشینه ایمرالی دخوازه خبات سروک بارزانی و سروک مظلوم کوبانه والا درخه ایران و ترکیش سرخطن بریز مسعود برزانی همش بو مالبات خونه بارزانی همش بو پارتی دموکرات کردستان همش بو باشوری کردستان ریسک کی مزن دگره سر مل خدا لجبو گلی کرد گشتی جوینا ایرو حوال بدران هگر خالبندی بکن خالبندی ها یکم دستکب که روژاوای کردستان گلی کرد به گشتی لسوریا دوی واره پاراستن شر دو دوی واره راوستاندن سه او جیه که کرد خودکشینن دوی گلی کرد و همو گلین وی داره دوی وارن پاراستن دا هیچ کریاره که دجی مروف بچوکتری نیکرن چار او رکفتنا دی آداری بریارنامه دونه یا عمد شاره که از اینها خال بخالم شیرو بکن پرسا دو دادا دوی اواد دستوری دواره بجی کرن جوین تنه نه ایرو پیرمام سر برند بو لحولی مسیف سلادینی همان دمه بریز مازلو بریز نیچیروان بارزانی سروکی کردستان لگر سروکومار فرانسا آخوی که فرانسا دولت کی پر گرینگه پشتی که بریتانیا خوشی یکی که آوروپا کشان نها فرانسا وکو اندام انجمن آسایش وکو خدان چکی آتومی فرانسا سروکاکی آوروپا و تا ایرو ماکرون جی سروکومار فرانسا بشتاری وی جوینه بو جوینا ایرو لگل امریکا فرانسا به هفبشی بو ترافیک کی دیپلوماسی پر خورت لناوینی بارگای بارزانی گوره مرجع کرد سروک بارزانی لگل سروکی کردستان نیچیروان بارزانی سروکی روژاوای کردستان مظلوم کوبانی و ایرو تومبارک جی به تلفن لسر خط بیه لگل دونالد ترامپ سروکومار امریکا اوانا پوزیسیونا کردا دید هلوستا کردا دید قواتا کردا او مزگینیه که دنجی بدبگلی کرد به فکر آمن ایرو کردا یعنی ایرو اوای لسر میز گفتگو گل امریکا رونشت بو کرد و کردستان بو ایرو کرد و کردستان با امریکا گوت اگر وی ایریشی رانه وستینی اگر به طرف بمینی اما شر به هف را دست بکن او دما 400,000 هز پیشمرگه پولیس و آسایش باشوری کردستان و نزدیک 600,000 جی روژاوای کردستان 1,000,000 کرد خدان چکه و حتی شامه بچن یعنی یه و دو بجارده لپیش امریکانه یعنی وی کریار نمروانه راوستینه یعنی جی خب بده ملکی تدخل نکه او دما گل کرد بخوش شرد کن حتی شامه بچن احمد شاه را جور داد این نخواری خلاص بوه فرمانده سند کن برد کوپر یکسر هات سرخط گوشر را وستینه اگر رانا وستینه امریکا وی لبخ امریکا به تیاره یوی ارتش سوریه بده او وینه که حوال دنیز آفرین و هوای گریلا آمار همو او حوالا یک به یک ناو نکم
او کریارین که دجی وان کرن پشترا ستران دگوتن لحمو رای گشتی آوروپا دا بیه سوسرت و رورشی و آوروپا دنیا ها که سرخد تا شیخ مسعود اشرفیه از پشکریم بدم وان گوتنه ته سناتور گراهام جی د داخیانی خوی السر تویتر ده دبیجه یعنی جه دولت ترکیه و شامی را دبیجه شیاریه که پر جدیه اگر هون شر خو ندن سکناندن حتی وی داره انین دن یه شر وی وبن ادی اف جه شیروویره وکیریه انین دن یه شر وی وبن ته کی جانواته او جه بعضی ترا بیجم او سناتور تو دبیجی دولت قول آمریکا او سناتور دولت قول آمریکا یعنی او نونرکیا کوی دما آخوی سناتور گلک دما وی آخوی آمریکا داخ کو عنیا شر دن وبه یعنی همه لو بدن تا شیخ مسعود اشرفیه حوال بدران نینک بو نینک آوینا نینک تو چا خود بینی نینکا راستقینی دجمناکیا دولت ترک بو و یا سوری دوی نینکی دا جیهان گلی کرد دجمناکیا وان دید خلاص yani tu dibêjî eger şer bidome Başûrê Kurdistanê Rêzdar Mesûd Barzanî Nêçîrvan Barzanî ji xwe helwesta yeketî jî kifşe bafil Talibanê dide yani anha Kurdistan biyek di şer da dibe di siyasetê de de em ê piştgirî bidin hev tiştekî wisa encam derketiye tu dibêjî rast dest bi cî pêşmergê roj 12000 dest bi cî hêzê pêşmerge Yekîtîn Niştimanê Kurdistan dest bi cî وی مداخله شر بکن او قیسه دی بخول 2014 و چک واردگره پیش وی دو سه روش هفته وسایتین چک چون بو بی والا تشتکی بیجم هول بدرم من تشتکی بیجم من گیشت ما وی آسته دکارم آخافتنین من یکم کس بون بریاته ایلان کر مگو پیواجوی آشتی دست پیدکه من برگای که بدران درجی نه برگای و ایلان دکم پیواژوی آشتی راوست پیواژوی آشتی و دمه و دست پک کی دولت تر دش دجمناکیا گلی کرد و روجاوی کردستان برده پیواژوی آشتی من ایلان دکم راوست اگر بردوام بن پیواژی بداویتین او یک دو دورد راستیه که هگر روش به وی آوایی بچه گلی کرد روجاوی کردستان و ایلان کومار بک ایلان سرخابون خوب بک اگر به وی شوی بردوام به و ایلان سرخابون خوب بک ایرو جوینا کوهاتنه گل تومبارک رجال ناکن دستی ماش ناکن تومبارک آگادار دکن دبی یان شیار دکن دبی بسه تو کی تو به ناوی کردا داخوی کردا را چه لازمه چه نه لازمه تومبارک آگادار دکن دبی به حش خوب واری اگر نه و دمی ام هلوستی خود داتین تومبارک جی او جدیاتا گلی کرد دید اوانا نکارن 6 میلیون گلی کرد بدنه برانبری خدا کرم که یا تشتکو ملتی ممرقت که ستاتویا روجاوی کردستانیه نها ام تکچونک جیان تشتک هات سری مل حلبه عالی پسیکولوژیک و درونی و امحف بون پاشه جی خلاص نبو جدیر حفری بگره حتی طبقه نها شروان ما وکشیان ادیسا نسکنین دو وکشینی ده جی ایرش کرن جالی عسکری و دخوازن سرکتنه کی بدست بخن جخواه کفشیه yani insanın avqas bebextin kek Ramazan Kerim nahile tu serkefti vekşiji illa dibe tu teslim bi tu tekçuyi bi duxwaze berumeta te bilize yani ev devleta Tirkiye wisa yani gotna te ya eji bu xat taraftarı gotna te me ali eji wisa de fikrim ku bi ve mantıqa li Türkiye ra bevajo ne mümküne bireva biçe devleta Tirkiye ve zede yani wara şiar kirin li ser ve na tişta merak dikim statüya Rojavayê Kurdistanê wê çi be tiştekî hel berdestê agahi wê çawa be yani ha tiştek ku dixwaz bibêjim piştî ew qasa vekişîn û têkçûna derûnî gelo pirs tê kirin em ê karibin destkeftiyên xwe Rojavayê Kurdistanê biparêzin xweseriya heval bedran
زانی از شتکی بیجم گلی کرد اگر درونی تک بچیانه ند بونه یک درونا گلی کرد پسیخولوژیا گلی کرد دا استا سرکفتن و برخودانیه ده سرکفتنا گلی کرد دو سه تشتاده یک لطخا شیخ مسعود اشرفی برخودانی هاته کرد حوال زیاد حالت تسلیم نبو آلای سپیهل نکر برخودانی هاته کرد برخودانیه کی گله کی مزن یک دقیقه ببوره ببخشنه راسته ببخشنه یعنی مرو آلیین ارینی آلیه پوزیتیف یه مانشرانجی داره بخپش نه یک از تر نه یک دقیقه و کربه چو حوال بدران زانی رونایت باشه رونایت باشه که کمزن یعنی بله حقا ایجاب نکه لامبیته پر باشه رونایت تزانی یکم برخودانیا تخا شیخ مسعود اشرفی و حتی وی دمیجی حتی آنها جی وی دقیقه جی اوای کنه ها منصوریه جی بو یعنی هزی کرده شرد کرد اوای یک دو رایا گشتی یعنی گلی کرد حوال بدران جارنا تو دبی یک تو انجام ناگری گلی کرد بو یک انجام کرد باور بکه در ریفراندوم کردستان دا من نکار بو دما ریفراندوم تک بدان من نکار بو رایا گشتی چه بکن او رایا گشتی یکیتیا گلی کرد تجی بود یکم جاره بو و من انجام جی کرد من رایا کی گشتی جیهانی چه کرد من جیهان کرد طرف خود اوا سرکفتنا دودیا سرکفتنا سیاد زیرویا دیپلماسی یا ایرو کرد و کردستان ده شخص سروک بارزانی دا و رزدار مظلوم کوبانه دا لگل جیهان هفدیتن کرد لگل آمریکا زیرویا دیپلماسی اگر گلی کرد نبیا یک اگر گلی کرد برخودانی نکرا اگر درون دا تک بچه اوا ایرو رو ند دا یه مد زیرویا سرکفتنه دانه حوال بدرم سرکفتنه کی پرمزن لهنک جیا راسته او چه بو یعنی لوردا آرتخی دا وکو بری نابه حوسنگی هاته گوهارتن اوا یک یا دو جیا اگر ایزنا و هبه حوال بدران گلک پرسنه تزانی گلک پرسنه لسر مسئله بریارنامه دونی تا گوت ستاتوی روژاوای کردستان چابه لسر بریارنامه دونی یه عمد شاره درباری گلی کرده هست دکم اوه به دیقات واره گودار کرن زانی نه یه ما به بویاغه کی وار رشت کن دبه تشتک نینه هنک زو ببیجی وقتی زو در باسته به نه جی قبول بکن یکم مثلا دور دا بس دکه ماده به ماده و ماده یکم دبه والاتین کرد ای سوریه بشک بنگین ای رسن یه گل سوریه تین زانین و ناسنامه وانا چند زمان وقت بشکی یگرتی ناسنامه نتوی جیرنگ یگرتوی سوریه تی حسباندن دوردا دبیجه والاتین کرد بشک لگل سوریه دوی ماده بله از ماده به ماده گودار دوردا گلی کرد وکو نتو وکو گل نهاتی قبول کرد بشه دویم دوی دولت پابنده به جیرنگی چند و زمان به پاریزه مافی والاتین کرد و میرات هنر آوان زمان وان ده چرچوه سروایی نتوی دا پیش ببن و تا ستاتوی روژاوای کردستان قبول نکرد بشه سیام دبی زمان کردی وکو زمانه که نتویت حسباندن لسر زمان دبستان حکومت تایبت لدورین کردی و درسین بجارتی وارن خواندن و تا زمان کردی لگر زمان عربی به یکسان نزانه بس دبی لمنطقین که کرد جی مسئله چاره هم دبی همو قانون و تدبیر استثنایی یه سرجمهری سال 1962 لپارزگاه هسته که واتا اوین کل سوریا دجی دکارن مافی ناسنامه وار بگرن ده دیروکا سوریای دا یکم جاره سر و کماره که سوریا بریارنامه که جبو کرده دردخه اوا طرف باشه و او ماده چارم که مافی حمالاتی بون
بو کردا وگرن ببنه خودم پاسپورت خراب نینه. بشی پنجم دبی جشن نوروز لسرانسر کمار عربی سوریه وکو جشن کی فرمی واره ناس کرن او ماده جی خراب نینه. مسئله ششم دبی مدیا و سازین پروردهی دولتن به پابندن به گوتره کی نتوایی یه برفره جداکاری تیدا چه نبه زمان یعنی او زمان اتنیکی هر کسی که ناکوکی اتنیکی تشویق بکه دیل گور قانون دربازدار واره جزر کرن او جی هگر وکو پیویست بو برجوانجی سوریا به بکارهانین خراب نینه و تا دبی شوینیت نبه. مسئله هفته دبی وزارت و رایدار پیوندیدار ده تعلیمات پیویست این ریوبریه بدن که بندین و فرمانه بجی بینن. بشه هشتم جی دبی فرمانه در روزنامه و فرمی ده تی واشاندن. تمام. دوردا اف بریارنامه هوال بدران اف بریارنامه اوای که هاتیه کرنده از هلوستا رو کنم بیجم بدو جمله. نه را استاد یک دقیقه یکم دبیا ماده به ماده چونکه اوا وکو اوکی دمینه رونایا گلی کرد هات اوا وکو اوکی دمینه وکو بلگه کی با بمینه یکم دبیا آماجه به دستور بهانیانه یعنی که اف بریارنامه که درکتیه ده دستوری دواره جیب کرن سروک که کردستان برز نیچیروان بارزانیش ایرو اول لگل ماکرون آخوی و هر وهاجی سروک بارزانی جی لگل تون بارک دو ماده یکم و دویم که بحث شوناس روشنبیری دکه مسئله کلتوری دکه هیچ باهای کیوی نیه چمکی او نابجه گلی کرد وکو نتو یعنی ما وکو کمینه که میوان حساب دکه. بشه سیم من گوت مسئله خواندن دبی لسرانسر سوریه وکو زمان فرمی به ناس کرنده. مسئله ریگزنامه کردی نابیجن زمان فرمی دبیجن زمان بجارته یعنی زمان من جی اواد دلیم بله وکو زمان فرمی نای حساباندن. مسئله چهارم جی تماشا بکه بسی گرانوای ریگزنامه کردی کریه بس هوال بدران دور دا بس نکریه که دیموگرافی کرد حاکیه گوهارده. مثلا لشست و دودا وردا لنافبینی باجار و گنده کردا نشتاجین عرب بجی کرنه دیموگرافی کردستان حاکیه گوهاردن دور دا بسی اوه نکریه بسی گرانوی و گراندن مال و ملکی کردان نکریه. مثلا کرد لجی خود دور خستن مال و ملکی وان لیستاندن اوه دن یا دن بسی وی نکریه که او عربین که هانین کردستان دا و کردین کجور درخستنه دوی جاره کدن عرب بچنه جی خود کرد بینه جی خدا. مثلا دور دا بحث اداره کرنه نافچه روژاوای کردستان نکریه او اداره دوی چا بکرنده تزانی او مرسوما هنه که دشبه یه زمان صادام سال 1974 بو باورم صادام مرسومک درخست بریارنامه یعنی زمان حسن بکر و سال هفته جی رکفتنا 11 آداری کرد بلام همان دمه جی شر دست بکر هوال بدران نینکا اساسی یا و بریارنامه یا و مرسوم سر و کمار ایرویه که تو بریارنامه که جبو گلی کرد دردخی تو ایرو چما شر دست بکر اوا یاوی دوردا یادن همو فرمه که نانواندی رد کتی دا مرکزیت دبیجه یادن کرده وکو گروپه که اتنیکی باست که وکو نتوه که باست نکه ما اوا همو باست کر جاجبو وی هوال بدران بگشتی اف بریارنامه یا که احمد شارا من او 8 خال باست کر و نرخانده نکر مروف نکاره بیجه خطه کی لیده بیجه خرابه به بویاغه کی رش بکه لی نکاری بیجه جی ام 100% قبول دکن ام وی دکارن خالین باش بکنه دستوری دا و دولمند بکن خالین باش بکنه ایرو جی هوال بدران ایرو جی وی تمام بکن جوینا ایرو سروک بارزانی لگل نونر امریکا
و پیشوازی کرنا دون سروکی هرم کردستان که نچیروان برسوا احمد شاه دا ایرو جوین تلفنی یه سروکی کردستان و سروکی فرانسا یک جیل سروی بریارنامه بو و پرسا تکر ستاتویا باشوری ستاتویا روژاوای کردستان اف بریارنامه احمد شاه را حاکیه دوی دولمند بکن خالی وی ایجابی باش دوی ده دستوری دا واره جیبجی کرن و ده امر واقعی دا ریال لسر عرده واره جیبجی کرن فرم نها وکه نوچه داوی مجلس نونران یا دولت یکبویین امریکا جبو کردان بانگ لأحمد الشارع کریه کمیته کاروباری در و یا مجلس نونران یا امریکا دبیجه گلی کرد هفکارین ثابت ین امریکایی نه جبو سباروژه که چتر جبو سوریه تب کشن کمیته بانگ لسروکی حکمت دبکیا سوریه احمد الشارع کریه لشونا کل دجی ملت کرد شر بکه جبو ولات خواه بخبته وقت نه وقت الشارع اوه پر گرینگه اوه پر گرینگه مجلس نونران جهات سرخط بری وی چند دقیقه از تو هم هفدنگ بون هفرا بون که مدیا کردا گلی کرد به یک خستن آخون رای که گشتی چه کر اونها همو والات دنیای هاتنه سرخط به فکر من ایرو جوین و داخویانین امریکا بود دولت امریکا وکو کنگرس مجلس نونران وکو سنتکم وکو سروکومر هاتیه سرخط سبب به تمامی روشکی دنی واره کده اگر حکومت سوریه دوی شری دا بردوام به او دما یان امریکا لیدخه یان گلی کرد جاره کدن دزوره او جی که خوکشاندوه بوی بریا کانال واجی از به تمامی آگادارم حوال بدران دخوازم مزگینیه که بدم گلی کرد امرو ایرو امریکا فرانسا به تمامی پشگیریا گلی کرد کن و سرو کومار سوریا دچه بوب آلمانیا جی تا آستکی باش دخوازه پشگیریا گلی کرد بکه جبوی وان در روژا دا سرکفتن یا گلی کرده نها نیقاشا جدی لسرویته کرنده که پیوسته او هزن جین که کرده خلی کشاندیه دست به جی جنوسایت واره راوستاندن دا و کرد جی به امریکا گوتیه به تمامی خو ناکشینن هنک هز دوی لوی بمینم بو چاودری دوخکه بکن اگر هزی چکدار جی نبن یه سیویل بن کرم که دوی نابری ده سروکا بری یا کمیسیون آزادی اولی یا ناونتوی امریکی جی دبیجه اندامن کنگره امریکای جبر کریار حکمت دمکیا سوریه گلکی بهرسن شیاری دانه اگر شام جبو به جیهانینا پیمانا ده آداره تاولی دست به دیالوگی نکه و جزای نو جزای کو بری را کربون او جنوبا بکه به مرگته جزای سیزر آنها اندام کنگره تف بهرسن و دخوازن حکمت شام مدنی ببه و هنکی کدی ببه بگوتنا من راسته حوال بدران حکمت سوریا که کرم چاودیریا سوریه دبیجه سور قصده لنزیک بالافرگی ها طبقه کمک جدی حکمت شامی کرنه کمینه یعنی شهر و پفچون آن حالوی داره پر دجواره از همه وان دجواره حوالا را بخونیم هزین عسکریین خورد بر به باجارو که مسکنه یا در حفره و دچن دا کو بگیجن کومن دنوا هر دو باجارانده از باردکم نها شهر و پفچون جبر کوی داره ددومه هزین قصد جهن دوران بریار دانه وکشن ایجا قسمه که شروانین قصده ده چنبری دمانه ایجا نها حوالی وانجی شهر دکن وانا دخین کمینیش بکو بکاربن حوالی خواه رزگار بکن تشتکی وسا هیه tam ne دقیقاً پیش میده از درباره شهر ده هم تشتان برهف بکم جوره بیجم لگل دیپلوماسی شهر هیا شهر کنها تی کرنده لوان منطقه لطابقه درعافر مسکنه منصوریا لحمو جیه که کتی کرنده دست دیپلوماسیش خورده که دما تو کاروبار دیپلوماسی دکی هفدیتن دکی اگر دستی تی اسکری بهز نبه تو سر میزی گفتگویی بهز نبی جا کرد نه شرکی پر خورده کن اوا یک یاد دیا تزانی حکومت ترکیه حکومت سوریه و لگر سعودی قطر هنک ولاتین عربی اوانا دخوازم دیر زور لبیرات تی حوال بدران
بریوی چند مهکی مشترا گوت ما هفپیوینه کرد به خط سرج نویسی که حکومت سوریا آمده سازی دکه لگل عشیرت عربا لطاخ اشرفیه شیخ مسعود لوان منطقه قتلیان بکتی بیرته نوسا من او دما راسته ما قد دولتها راست. تركي او كري كرنا او كرينا راست رمضان راست. كريم فيدري منو تم پرتشت اشكره كرنا راست بشتي تجي ما راست. تم دوام كر ما قد ايلو عشيرة العرب حاطنا كرين جالكي وان راست مثلا دير حفري دجي مثلا تبقى دجي تشتكي وسا دير كتي از ناخوازم ببيجم راست بروی آوایی من وی دامه منو هواوا ما هورا پیش دیتن پیش بینیا ایرو روژا ایرو کرن تجانی اوانا ما برش گله جارا آخویه بود دوباره نبه هدف وان نیت وان چیه مرحله یکم او تبقى دیرزور او منطقانا بگرن پشترا بین روژاوای کردستان دست بدن سر پیش که بین قامش رو منطقه حسکی وانا کوبانه بود دولت ترک دخوازه کوبانش بگره لی از دخوازم لور پیش دیتنه کی دن بکن هوال بدرم برای کانال و مادم روش بوی آوایی لیهات احمد شارا لسر حکم نامینه یعنی احمد شارا عمری وی حکمتا وی لسر حکم نامینه ويا الشروط نه زانیاریه آگاهی من جدی هز ناو دولتی جی گشتنا قناته کی جدی احمد شارا بوی شوایی نکاره سر حکم بمینه و پشتی شکستنا اسکری که پیش مدا شکسته کی اسکری بخواه احمد شارا لسر حکم نامینه جبو دمک دو سوریا وکو حکمته کی ناوندی نامینه دبه فدراسیون کماری کردستان آواده به مبرجی آوا گوت بو هوال مظلوم کوبانی کرد و بچنه شامه دا ده اداره دانا شامه دا وی جی بگرن هوال بدران مدل عراقی چاوا کرد و سنا شیا به هف را بریوا دبن پست سرو کمار بو کرده پست سروکی پارلمنتو بو سنه پست سروکی حکومت بو شیه همان شوا ده ناوا شامه دا جوی افتشتا بریوا بچه مذهب کی سنا و به عقل کی سلفی نکاره اداره دان شامه بکن بوی ده ناوا سالکی نیو دا جهی رنگی فرارنگی رنگا و رنگی پر اتنیکی پر اولی و همو پیکاتن سوریا یین مذهبی آینی نتوی و شام بریوا ببن پست سرو کمار هگر کی مذهب ها یان بو کرد و یان بو سنه به پست سرو کی پارلمنتو جوسا یعنی کرد و سنا علاوی درزی همو پیکوا و اداره شامه بکن او اداره دانا نام نها دمکیه و یه افلاس بکه و من دخوازم پیش دیتنه که دن بکم هوال بدران من اعلان اوا کر پیواجوی آشتی راوست اگر دولت ترک دناوا وان 20 روژا ده هلوستا خو هندری روژاوی کردستان نگوره من اوا برگه کانال بدران داره به دنگه کی بلند بیشن دناوا 20 روژا ده اگر دولت ترک هلوستا خو هنبری گلی کرد به تایبت روژاوای کردستان نگوره و گاوین بر بچافش بو پیواجوی آشتی لباکوری کردستان نویجه او آگری که لعراق هبو لسوریه هبو للیبیا هبو یه بچه ناو دولت ترک و دولت ترک وکو دولت و هلوشه استانبولش دستوان بچه آمد وان دفن دولت ترکی و پارچه به عینی او قدره که لسوریا عراقی و روبروی دولت ترک به او یک دو او خو پیشاندانین کل ایران بریوا دچن او خو پیشانداناجی دکوه ناوا ترکیه لترکیه ایده شرکی نافخواهی چید به و ترکیه پارچه به اردوگان جی لستر حکم نامینه اوا نرخاندنه اوا آگاهی که صدا ست لگل منه دولت ترک دکاره خور رزگار بکه اگر دوستایکی آشتی لگل گل کرد بکه اگر دولت ترک هف پیمانیا خو لگل تروریستا بردوان بکه دولت ترک هیزن چکدار تروریست آوا کرنه لدجی گل کرد ده شر کرن لپیش دولت ترک دو هل بجارتن هنه یان دبیر ریکفتن و هف پیمانیا خو لگل هیزن تروریست هل وشینه
ڕێککەوتن و هەفپەیمانی لەگەڵ گەلێ کورد بکە یان ژی دە هەفپەیمانی و ڕێککەوتنە خۆدا لەگەڵ گروپێن تێرۆریست بەردەوام بە ئەو دەما چارۆزنووسە خۆن ڕووخاندنە بەڵاوبوونە هەلوەشاندنە ئەوە من بە دەنگێکی بلند و بە بێ ترساندن وی تشتی بە ئەشکەرە دەبێژم ئێمە ناخوازن ڕاستی ئاگرێک بکەوە ناو تورکیایدا تورکیا بشەوتە چونکی 30 میلیۆن گەلێ کورد لەوێ دژی تەنێ لە ستانبولی 7-8 میلیۆن گەلێ کوردە ئێمە ناخوازن کۆچبەریەکی نو دە ناو گەلێ کووردا چێبە ئێمە ناخوازن کوشتن چێبە خون بڕژە ئێمە دەخوازن ئەم و گەلێ تورک هێزên کووردا لەگەڵ حکومەتی تورکیا بە ئاشتی vê meselê bi diyalog çareser bik lê ewna şer li ser me bisepînin pêvajoya aştî bi dawî dibe û min tiştekî din jî bêjim heval bedran heger dewletê Türk wa berdewam be pêkekê wê xwe wa ava bike dest bi şerê gerîla bike min yekem kesevî dibêjim newsa heger dewletê Türk berdewam be pêkekê wê jinûva xwe ava bike dest bi şerê gerîla bike ca dewletê Türk divê agadar be wê sê tişta bike yek pêkekê bêje em Birêz Abdullah Öcalan godar nakin yanî yê bi zimanekî dîplomasî bêje Birêz Abdullah Öcalan pêşniyar kir kêcekê bi xwe berî vî çend roja behs kir got heger dewlet bi vî awayî berdewam be pêvajoya aştî namîne kêcekê daxuyaniya xwe da bi zimanekî dîplomasî got pêkekê sê tişta bike yek wê Birêz Abdullah Öcalan godar neke bêje evî pêşniyarê xwe kir serkeftû nebû godar nakir çawa Birêz Cemîl Bayîk li BBC de axivî got Öcalan nikare biryar bide berî vî çend sala yê careke dinê vî dibareke dido pêkekê xwe jinûva ava bike çawa pêkekê li bîra te tê 2002 xwe hilweşand 2004 xwe jinûva ava kir pêkekê xwe jinûva ava bike sisê wê şerê gerîla dest pê kir nod û sisê pêvajo têk çû şer dest pê kir gele cara pêvajoya aştî navbêrî Kurda Türka têk çûye gerîla şer dest pê kiriye gerîla dîsa şer dest pê kir bira dewletê Türk pêl mala cina neke bira cin li bitil dernexe bira agirê dozex neke nava xwe de wa mekin tu çawa terorîsta dişînî ser me da cinazê wan çawa firê dide xwarê de ewa çi ye her roj kanalên dewletê Türk dibêjine Kurda terorîst araş dibêjin hêza artêşa Sûriye pêvajoya aştî li ku me niha parlamenterên Dem Partî bi taybet Sirrî Saqil hemû gelê Kurd baweriya wan nemaye pêvajoya aştî di dil û derûnê gelê Kurda divê were bicîkirin di mûjiyê wan de hiç gelê Kurd pêvajoya aştî bi dawî biye tiştek bi navê berê bêbaweriya wan hebû gumanê wan hebû niha nemaye ew grupana ava kirine grupê Sultan Murad grupê Nureddin Zengî grupê Şah Silêman nizam grupê çi roja reş ew firqên ku hatine ser Helebê taxê Eşrefiyê Şêx Mesûd ew firqane hemû yê durustkirinê dewletê Türk bû dewletê Türk şer dike li gel gelê Kurd şer û aştî pêk va çawa dibe pêvajoya aştî bi dawî biye nîla pêvajoya aştî wê demê dest pê dike kê dest dijmineke gelê Kurd berdin xelas min biriya kanalê te kek bedran dere îlan kir min got pêvajoya aştî dest pê dike dest pê kir her çi got rast e min niha îlan dikim pêvajoya aştî rawestiye ya hûn ê bizin na bin vê eşkere dibêjim pêvajoya aştî rawestiye nemaye dewletê Türk neyiştiye heval bedran dewletê Türk dijî gelê Kurd şer dike kur û kiçê me dikuje qîzê me direvîne malê me wêran dike an haş şer dikin ew grupê ku artêşa Sûriyeyê nîne perê wan nîne çekê wan nîne ew ê niha şer dike Tirkiye artêşa Sûriyeyê Beşer Esed hemû çekê xwe firê dan beşekî wan çek birdin firotin piştira İsraîlê hat bombardeman kir heval bedran seda heştê wêran kir tê bîra te ne te dît firokê wan bombardeman kir tank û topê wan hemû bombardeman kir çekê dewletê Sûriyeyê nîne ew ê niha şer dike firokê bêfirokevan yê Tirkiyeyê ne çekê Tirkiye hêzên Tirkiyeyê ne şer dikin
هەواڵگریە دەولەتی تورکیا شەڕ دکن ئەوان شەڕ دکن نا شەڕی گەلی کورد لەگەڵ دەولەتی تورکیا تا تشتێک دیجە بە شەڕ واشتی تا تشتێ وا دیجە دەولەتی تورک پێواژۆ بەداوی کریە دەبێ حەسیەتێ مە هەبە دەبێ شەرەف و کەرامەتێ مە هەبە ئێمە ڤی ئەشکەرە بێژن نابە ئێمە بترسن ئەزێ نا یەک بە یەک تەرە بێژن یەک بە یەک ڕاوەستە ئەو چار فەرقی هاتنە سەر گەلی کورد یەک بە یەک تەرە بێژن بەریکوت تو ببیژێ یەک دقیقە بسەنە فرقەی 62 فرقەی سلێمان شاد پێرا دەبێژن ئەلهەم شاد فرقەی 72 فرقەی سولتان موراد ناسراوە فرقەی 77 فرقەی حەمزە ناسراوە فرقەی 80 یێ بزوتنەوەی نورەدین زەنگی ناسراوە 70,000 چەکداری توندراو هاتنە سەرمەدا هەموو بتە گورە دەولەتی تورک شەرم ناکە لە تەلەڤیزیۆنێ خۆ لە هابار تورک لە CNN تورک گورە ئەوانە جەژن دانا بوو gelek tu dikarî aştî hevra serok apû dîleke destê wan da dema hevdîtin jî çêdike li gel şandê îmralî yek mîtek li wê rûniştiye nikare tiştekî bêje serok apû nikare li wê biryar bide fişar dikine ser wî da tu şer li gel gelî ke dikî ja niha êrîş ser serok Barzanî dikin serokê Yekîtî Kekbabil Talebanî dikin dema êrîşê taxê Eşrefî Şêx Mesûd kirin Kek Mesûd axivî Kekbabil Talebanî axivî li habar tur CNN tur digo sen kî misin serin hedinin ne êrîş dikirine ser serkirdeyên Kurd dema Kek Mesûd serok Barzanî çû Cizîrê de careke dinê wisa kirin aştî çawa dibe bi vî şêwayî ba pêvajoya aştî bi dawî biye nîye pêvajoya aştî kê hatine ser mêzê guftûgo ew dema pêvajoya aştî dest pê dike her roj têne serveta tu bawer dike ragiyandinê Tirkiya behsa wê hovîkê nekir dema ew hevala jor da hanîne xwarê da behs nekirin dilê wan pê naşewte yek Türkmenek li Kerkûkê heger tu Kurdek yek axaftinekî bi Türkmenekî ra li Kerkûkê axaftinekî bike wê bêne ser xet da kur hinek Türkmenê wan hene li vir postê wanê bala hene rîbatê sor dikine stî xwe da alay Tirkiye dikine pîsra xwe da alay Kurdistan nakine pîsrayê xwe dibêjin qalay Hewlêrê jî yê ew ye yê me Türkmen e nabe postên kiro zanî çane yê me rêzekî mezin bo Türkmena digirin bo Ereba digirin ewana birayê me ne li Kurdistanê parêzrabin yê me dijminakî Ereb Türkmena nakin lê ew ez dibêjim hinek şovînî hene di nava Türkmena da hinek evê ku hatine dijî me şer dikin Kazak Kirgîz ewana hemû bi eslê xwe Türkin hatine me dikujin dewletê Türk li hemû welatên dinyayê eway Tirkî Kazakistan Uzbekistan Qirgizistan ewna bi Tirkî li hemû dinyayê kom dike hikûmetê Sûriyeyê nikare wana kom kebîne perê xwe nîne pasportê xwe nîne çekê xwe nîne heval bedran şerê niha tê kirin da dewletê Türk dike seda sed bira çi Devlet Bahçeli inkar nake. Dîsa dibare dibêjim min xwedan wê berpirsiyar çêbû gelek rexne jî hemberîm hate kirin min îlana pêvajoya aştî kir min îlan kir me got pêvajoya aştî dest pê dike min sersextaneş piştgirî dikim poşman nînim tê bîra te heval bedra me got bayan piştgirî bikin bira nebêjin gelê Kurd şerxaz e bira nebêjin gelê Kurd dijî me bira nebêjin gelê Kurd ter ez vî eşkere cara yekê bêjin yekem car heval Cemîl Bayîk heval Murat Qaraylan pirs bi min kirin bi rêyekî serkirdayên Kurd Başûrê Kurdistan jî pirs bi min kirin hemû kanalê Kurdî bangî me dikirin me digot belê em destê Erdogan digirin em pêvajoya aştî qebûl dikin çek jî disûtînin em vî qebûl dikin heger wana rast kir ewa serçava heger rast nekir ew dema ew berpirsiyar tiştekî baş bû me pêvajo qebûl kir me Ocalan godar kir serok apû vî poşman nînin lê di taxê Eşrefiyê Şêx Mesûd da artık dema cinazê ew hevala firê dane xwarê dema dewletê Türk CNN Türk biro sirî saqil bo wê dîn bû da di parlamentoda
بو وی دم پارتی هاتی سرخط گوادن مشترک گفت درونیا مثل رو بیم بیه تقبول نکرد نه راسته نه بله بله نه من قبول کرد یعنی نه من قبول کرد درونیا مثل رو بین بیه مقصد من نه رد کردن آخافتن تا بو آخافتن تا نبو درونیا مثل رو بین بیه بس نه مقصد من درونیا سرکفتن دمه دا حکیمه بس درونیا من تک چو دوی دا که دولت ترک ها قاسکی دجمنه ما نه از تو یک تشتکی دویژن یعنی از دانم تو جی یا مقصدم نبود پسیخولوژی ما تک چی هم برخودانی نکن پسیخولوژی ما نه راسته یعنی از تو یک تشت دویژن بلکه دو اسلوب دا فرقه نه من قبول کرد راسته نه دولت باخچلی از حوال بدران با گلیتا بیلتا نچه آخر بیجم از تا گودار کم تو زانی حوال بدران دوردا تراستی دا یک تشتکی ترابیش او روشا کنها هیه وقتی خود من لحولی کردی می آمده دید مگو خو پیشاندان نای کرن لباکور یعنی ده اگر تو بزن بی دمک بو لباکوری کردستان خو پیشاندان نبو ده تاخا اشرفی شیخ مسعود گلی باکوری کردستان ها تسر اویده پشتی کوبانه یکم جار بود 10 سال بو خو پیشاندان مزن گرسایی لباکوری کردستان نبو گلی کرد ها تسر جاده اردوگان خدان وی کرامتیه گلی خود دجی خور را کرد گل دهات خو پیشاندان دکر بو پیشگیریا پیواجوی آشتی اردوگان واکریه گل تی دجیتیاوی دک پارلمنترین دم پارتی دچون سردان اردوگان دکرن بو آشتی اوی واک لی کر کو پارلمنترین کرد یه دم پارتی د ناوا پارلمان ترکیه دا خو پیشاندان بک وی سر و بن گو هف کر پیواجوی آشتی وان بداوی کردی پیواجوی آشتی وی دمه وی دست پی بکه که دولت ترک دام به مافی کرد لروجاوی کردستان بینه که ده جوان چکدارا برده تو چه نتوه که پسته رشا ده چی لآفریقا تینی ده جیمه ده دی شر کرنده ولا من کرده که کازاکستان کومار سوویتا بره نه من کرده کردستانم ولا دو قومی من نه لروجاوی کردستان ده شر دانه حقی می کرده سوویتی کرده همو من باگل همو کرده دنیای دکم همو من ایرو دوه شروان شتیوانی نه تی بچی لسد والات دنیای هزه چکدار بینی وی داری بدی شر کرنده جمع راز دویجی چک داینه جمع راز دویجی روژاوای کردستان بجی بیله تشتیوانی نه سروک و سرکرداین کرد ایرو رونشتنه هوا سروک بارزانی سرکردای برز مظلوم کوبانه به هم را رونشتنه سیاسی دیپلماسی بونه یک مدیا کردی بیا یک هزه می اسکری جی یک خلاص کرم که آنها جروجاوی کردستان حوالی ما آگاهی دادن که از همه وکم دقیقی باجاره دقیقی کرم که مسکنه و طبقا حتی دیگه منصوره افسد کتیه بین کنترولا چتین سر به دولت ترکیه و حکمت دمکه شامی و اف آگاهی نراستن لوی خطی شر و پفشن دجوار دقومن و دروش هیده جن کرم بیجن خط گشتی دم کنترولا هزین سوریا دموکراتیک دیا و ایدای کوتین گوتن باجار طبقا کتیه تشتکی و سجی دوری راستیه و تبی کن بیجن شانه رازایی این سر به دولت ترکیه و حکمت دمکه شامی ده هولدان کو هنکی پرووکاسیون دنوا باجار طبقای دولت چی کردن درو شهید باجار به تمامی کنترل حزب سوریا دموکراتیک ده باشه evjî agahiyên dawî bûn aniha em li rewşa nexşê jî binêrin kek remezan ez vî hema rakim tamam yani nexşe jî wisa nîşan dide hevano ka hat ser ekranê tamam niha problem çi ye problem li tebqa bajarekî ne biçûk e li tebqayê heqekî ewsa ez hema têm cem we hevano li tebqayê li vê derê çeteyan plan kiribû çawa plan kiribû çima beyan kirin ku tebqa ketiye destê wan el mensûra ketiye destê wan ji ber ku pêş ta êl û eşîrên girêdayî xwe xistibûn dewrê
ew kirîbûn bi pereya ez hema vê nivîsa wan bînim ser ekranê tamam ez meselê ji were îzah bikim min nivîsîbû li ser ekranê tiş nabe deqekî tamam ev bû yani êl û eşîrên Ereb ê ku hatibû kirîn hevanno hemî hatin tespîtkirin hatin keşîfkirin li wê derê hatin bêtesîrkirin kontrola tebqayê nekete destê çeteyan ya Mansûra nekete destê çeteyan ev agahiya dawî ye tişta ku li Helebê çêbû ev bû êl û eşîrên Ereb êl wê derê hatin kirîn ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye ve lê tebqay ev xeta dubare nebû Remezan Kerîm ez dibêjim em xatir bixwazin ji hevala hevanno ez ji hevalê xwe re ji tiştekî bêjim deqekî Ez axaftina dawî bikim kerem. ez xatir bixwazim deqekî ez ji bo hevala tiştekî bêjim hevanno mala we ava gelek spas dikim ji bo hebûna we heqeten ev hevalê me ê ku bûne endam ê ku ji me re dibin abone dib alîkarî dişînin li gorî îmkanên xwe mala we ava her hebin Remezan Kerîm gotina dawî ya tê ye keremke Gelek spas heval bedran yekem şerê Eşrefiya Şeyx Mesûd me re yek tiş da diyar kirin da entegrasyon li gel hikûmeta niha Sûriyeyê zehmet e û nabe di du pêvajoya aştî li gel dewletê Tirkiye bi vî awayî zehmet e heger dîsa jî şansek destê Ehmed Şara da Sûriye destê dewletê Tirk da Erdogan da maye eger wî şansî bikar neynin welatê wan parçe dibe eva yek ya dudiya bi rêgey kanalê Bedran dere dîsa ji dibêjim Birêz Hocalan serok kapû ji wê azad be gelê Kurdistan jî wê bigêje xuda mafê xwe Tirkiye ne tenê ya Erdogan jî heta hetê ev hikûmeta şer namîne û Sûriye jî ne ya Ehmed Şara guhartinê çêbin li Sûriye û Tirkiyeyê de Kurdistana Bakur jî ya Rojava jî bigêjine statuya xwe eva yek di du min hez dikim li vir tiştekî bêjim axir tişt heval bedran keremke di vir de gelê Kurd dibe pîroz bike mizgînî bide hev da me berdewam behsa Kongra Netewî Kurdistan dikir serokê Kongra Netewî Kurdistan heval Ziyad Helebe heval Deniz Efrîn e Gerîla Amar e ew hêzên asayîşa li Helebê wana Kongra Netewî çêkir heval bedran ew wana serokê Kongra Netewî Kongra Netewî çêbû gelê Kurd bû yek yê me berdewam digo Kongra Netewî çêkin yekîça gelê Kurd çêkin Kongra Netewî çêbû yekîça gelê Kurd çêkin yadim Birêz Mesûd Berzanî divê me wî wekû merceyetekî Kurd bibînin wekû serok û serkirdeyekî Kurd bibînin quwetekî bi nemalê Barzanî 500 salî he yê partiyê 80 salî he yê wanê hukmranî li salê heftê vir de bi taybet salê nod û yek heman demê yekîtiya niştimanê Kurdistan quwetê serok Mam Celal niha serkirdeyê Birêzkek Pavel Telebanî quwetekî wanê mezin heye ev quweta mezin ya gelê Kurd Rojava û Başûr bi hev re yek û min hêvîdarim partî yekîtî rêk bikevin hikûmeta Kurdistanê ava bikin parlamento kara bibin ji bo xatirê şehîdên Helebê Kurd û Kurdistan Enfal Kîmyabaranê Helebce Komelkujiya Barzanî hemû şehîdên Kurd û Kurdistan bibin yek ew yekîtiya gelê Kurd ku niha çêbiye heval bedran gelê Kurd serkeftiye ez qet niha fikir li ser cepheyê şer dikim li tabqa li ewê lê dema tu futbol dikî futbol mesela Ahmed Spor ew din futbol dikî pêra dibêjin ew ê ku tamaşe dikin destê xwe hev dixin alîgir dema em bêjin futbol ew yarîzanên futbolê li ser sahîf futbol dikin topxana dikin ew ê ku dest hev dixin piştgiriya wan dikin ew ê ku li niha cephê şer dikin 6 milyon gelê Kurd li pişt wan bo wê hem di şer da hem di siyasetê de hem dîplomasî de gelê Kurd serkeftiye
و باش بوجی لبیرتا ته هول بدران اوای آخر ته بیرتا هفیوینا بریوی مشترا گو شرکی ما عمد شارا لگل اقمتا سوریا لپیشه او شرا زودتر چه به باشتره نکو 3-4 سال دن ته بیرتا من او خافتنا کرد باش بو او شرا زودتر چه بو من روی وان راستقینی دید و بجی کرد بجی کردستان بجی سرکفتن و سرفرازی گلی کرد اوانا شر بخوازن همه شر بکن آشتی بخوازن جی همش بو آشتی حاضر بجی کرد و کردستان بجی یکی چا گلی کرد بجی گلی کرد و بنامر جبو شهیدان روح وان شهیدا جی لبهشت شاد به هم حیرانا وان بن هم قرضار وان زن گلک سپاس گلک سپاس ساعتین پیش مدن نوچین دقیقین داوی هبن امی برنامه تایبت چه بکن به هویا روژین خوش آزاد دم